Mutima usireta nafata kudukaro. Very soon I got it. You gonna smile out for you. You remember you private paragraph for me so scared. Hey, peace in a joy, put it down. Mushaka folks, kufana tel, na kuzidikana. Ushaki if uri sudden, it's up to you. No hanga yik, I'm a fadanga di bumeneke. Yeah, check on my count. Yeah, ntegereje basari iminsi irabarirwa ku ntoki kugafata for a while kandi humudo zabimenye. I go change my haircut zahindura uko ngenda. I go change my lifestyle zahindura uko ngenda. Yaje basari yaje burutete yaje basari yaje Nico the Fatima. Hey, Jama. Nakari ndazi kamwe vuye kugura hano konyine. Nari binaburenze nashaka kumva ibyo batumye nimba gusa. Okay, nimba ari amandazi amutumye yawe gusa. Nari mane nawe utareka njye. Ngende. Niga badishitanya musitwan. Sinari mo. Bita sana. Salama mwana. Biragenda Shabira. Nari. Akadakubona meze neza. Meze neza. Ndakubona cyane. Ariko manu mazi iminsi waribujije kandi akongura cyajya kukareba se. Wapi bana ibyo byore manu sige twarabona byataruze ko twaburanye. Man ngiye kamubwira. Nari narabonye ikiyede. Ako manu ibyo tubyore manu. Nge nijoro narose umugabo arimo kubwira indaza kanyuma. Iri ndazi. Biba kuri tu. Correct. None se mariko rahanga. Nyine nuko nayo mwasemvuye ku kiyede mitaza kwicara hanga. Ndumva nzi none. Musemani kwicara hanga. Mana hano ndahakunda byatarutu hari umuri kapanze ko tuhora bwo ndabona cyane. Nanjye ndahakunda. Ako magari wowe. Jewe nase ngiye twapanze geri gaho. Mana agere kamana ari umutwe twapanze ko duhura hano ariko ntago yaje. Ariko mana genda nashonje tu. Shanje nayo bintu kuburabuza ngiye mu nda. Ako mana bayifite n'ukuri amafaranga mana wanguriza ngajya. Habe n'igicenda kimwe. Ako agere kamana. Subunda kuge naho twakuraga ejo bundi nago bayaduhaye. Ako mana kufite bato ku munwa saho. Tumaze kubwira indaho. Shawa kubwo niri zuba mwana. Ako agere kamana. Nukuri. Ako mana ufite bato ku munwa tu. Njewe irindazi nje ndi n'umusiramu mazi no kugira ngo byemere uti no mu gisibo ubuse ndiriye bakambona sizankoni ijana. Mana ko nova mwabwo njewe ngo binareka kurya ibyo kugira ngo no kwihiriza sha twarago twege no gukunda ara yala shibinera no kuri baravuze ngo ujye ukomeza ukunda Imana no mu gisibo byose. Amen. Ariko mana nubwo mana n'umugisibo ariko ndimo kumvira ndazi ruhumura mbanga hafi ari uruganda sha singizi ako sinzi ejo ndi numvaga hano ruguru ngo wenda kwakira ubwandu bashobora kuba bararuzanye ariko nyine ni wanawamenya tu ariko ubwo nawe kubera umuntu wenda rinegereza ndaharira kapfe kwigendera nta rubi nawe bita nibirenza nta rubi tu genda genda akuni nirindaza umunyarwanda ubu jembo umusiramu sumusiramu reba nabaye umusiramu nyabwirirwa we ayo agwo yarago tatu sana ibyo nibiki Nitwe Sano Comedy. Kora subscribe, like, comment, share kuri YouTube channel yacu yitwa Sano Comedy. Mukajya mukomeza kuryoherwa n'amavideo yacu buri wa gatandatu mukomeza gukora like na comment na subscribe. Murakoze cyane.